murakaza neza ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw. Uru ni rwa rubuga rugufasha kubona ibyo ukeneye kugura byose hano muri Kigali, byaba ari imodoka, amazu, ibibanza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Niba ari ubwa mbere usiye channel, kora subscribe kuri channel yacu ya Kigali Life Official, ukande ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu bigurishwa ku giciro cyiza. Uyu munsi twabazaniye imari zitandukanye zigurishwa ku giciro cyiza, arizo Toyota Altis Automatic 2002 $5,900,000, Toyota Matrix Manuel 2003 $5,900,000, Toyota Yaris Automatic 2007 $6,500,000. Harimo Land Rover Manuel 1999 $4,400,000. Harimo Toyota Carina Manuel iri kuri $3,200,000 gusa. Twabazaniye imashini yo kumesa ku mafaranga $500,000. Harimo igitanda cya MDF kiri kumwe na matora gifite 160 kuri 200 ku mafaranga $150,000. Harimo igitanda gifite 180 kuri 200 ku mafaranga $160,000, ndetse twazanyemo na garde-robe iri ku mafaranga $250,000. Hari ibindi bikoresho wumva ukeneye kugura ibyo ari byo byose, jya ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw, ubundi byose urabisangaho uko ubishaka. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 49 13 44.